Dukanên beşek ji van pîşekaran ji layê Seroketiya Bajarvaniya Duhokê ve hatine dayixistin. Ev jî bûye cihê nerazîbûna wan. Ew bi curekî basil arîşa xwe dikin û bajarvanî bi curekê dî vedigerîtin. Lê paherçawa bîtin, et niha da gelek şwana bêkar mayne. اف دكانت نوبر بريني واف دكانت ينادو طباق واف بيجن مخالفي قانوني مخالفي قانوني بلاوا صنفنا قهربان بلاوا رجوع اول هوا ديف چون بو كربا دانو كان جاش باوي نو كاجي ياش لبخرا دركتي بلدية شكاية المكربام دا بني محكمة محكمة أمت بريد دركتين أفا كتابة محكمة بو جنابي ديارتكين وياسا سر هر تشتكي وكي جنابي سر وكي إشارت بكري Her kesekê guhdariya van pîşekara biketin û belgeyê wan bibînîtin dêwisa fêm bikin ku sedeseta ew li ser heqin. Lê pa Seroketiya Bajarvaniya Duhokê peyvekadî heye. Heta niha nêzîkî sîh cihênkarî li vî bazarî hatîne daxistin. Seroketiya Bajarvaniya Duhokê ji radgehîne, girêbestekê di navbera wan de heye ku rêjeyeka zûr ji pîşekaran maddên wê bin pêkirîne. گریدای نب سرپیچی تا نکردن به دانان ناف برام شبکه تایبت و تجارت به تکرین دنب کری افچندت مخالفی رینمایت باجروانیت مخالفی عقدینه به تیوی اف زدگاویه بین را کردن و سبارت او داوای تاتی نک تو مارکرین لسروان کساش لای داوا کاری گشتی و عنصر جزایی تیدا نبو لورا هاتین راوستاندن اب داوایه و اجراءات مدنی امی پریوت بین شیناوی داوای Eşberiya xerabkirin û rakirina pişesaziya kevna Duhokê nêzîkî 400 cihênkarî weke qerebû ji layê Seroketiya Bajarvaniya Duhokê ve li pîşesaziya nizarkê pîşekaran hatiye dan. Lê pa weke bajarvanî dibêjîtin hin ji van xwedîkaran dikanin xwekirîne 2 yan jî 3 beş û beşên wê firûtîne û bazirganî pêkirîne. Mesûd Armêlî, Kurdistan 24, Duhok.